Kristo ewe Mana waremye byose nimunyitabirire uri Imana y'ubwiza bwose uri Imana yo gushimagiza uri Imana y'agatangaza uri Imana yo gushimagiza ni ukwiye guhabwa impundu uri Imana yo gushimagiza Mana shimagiza Mana tukwigine ibiremwa nibikuyage isi yose itayaye abamarayika baririmbe abaserafini bacurarange aberanda batugumirize tukuninaze tuguhe impundu uri Imana yo gushimagiza turashimye urukundo rwawe uri Imana yo gushimagiza turashimye ikigongwe cyawe uri Imana yo gushimagiza nyene ubwiza bw'agatangaza uri Imana yo gushimagiza tugusenge urabikwiye uri Imana yo gushimagiza Mana hashimagiza ngeyi tukwigine ibiremwa nibikuyage isi yose itayaye abamarayika baririmbe abaserafini bacurarange aberanda batugumirize tukuninaze tuguhe impundu uri Imana yo gushimagiza turagushimiye cyane Mukama kuko uri Imana yacu tukaba abana bacu bawe turagukengurukiye cyane kuri uyu mwuka w'abazima dufise twebwe ubwoko bwawe Mukama amaraso y'umwana wa Yesu Kristo niyo yaduhesheje agaciro niyo yatwujuje n'ubudahangarwa bwawe kuko twayireshejemo ibyaha byacu byose tubona kuza gukikuza altari yawe nyeranda turabana basa nawe Mukama Dawudi yaravuze ngo sesangura mu mutima wanje muri Zaburi ya 17 narabisomye narabizirikanye ngo sesangura mu mutima wanje nguze kuza mu ijoro ngusesangure mu mutima wanje ngurabe ngo iryo ngona ntirirenga umunwa no kuvuga n'umunyebanga ibyavuga ziko bihabwa nawe kandi bigaba muri wowe kuko ntago Dawudi yigeze akandamiza umuntu n'umwe none se Mukama muri uyu mwanya sesangura mu mutima wacu kugira ngo ufatireho dukize sesangura mu mutima wacu kugira ngo ufatireho dutabare kuko icyo tutakekereza nuko tudatinya kwatura ibyaha byacu nuko tutagishingira intege nke zacu ahubwo intege nke zacu tuzizamurira mu bubasha bwa mutima wa mweranda kugira ngo dushobozwe nawe kandi tukiyezesha amaraso meza ya Yesu Kristo kugira ngo ibyaha byose ibyo dukora tubizi ibyo dukora nibigirangana ibyo dukora kubera kutamenya ibyo twakorewe byose tubikugweko none Yesu Kristo umukunzi mwiza kwari wowe utwambika umwambaro mwiza ushobora kutugereza imbere ya data kwari wowe utwambika umwambaro mwiza ushobora gutuma twemerwa imbere ya data urakane nazo mu buzima bwacu bukatakira na kimwe tuzongera kuburira mu nyonga zawe urakane nazo mu buzima bwacu kuko nta kintu na kimwe tuzongera kuburira mu rukundo rwawe twarasobanukiwe ko n'uyu munsi tucihisha mu rubavu rwawe rwerana twarasobanukiwe ko n'uyu munsi tucihisha mu bubasha bwawe none Yesu umukunzi mwiza none Yesu umushobora byose none Yesu umukiza w'abagwayi komeza uninazo muri twebwe komeza uhezagirwe muri twebwe komeza ugire neza twebwe ubwoko bwawe kugira ngo mu byo tuvuga mu byo twiyumvira mu byo dukora duhabwe umugisha kandi tuninaze data tumushingire nawe uko turi ikose mutima w'Imana mwigisha mutima w'Imana muyobozi mutima w'Imana murengezi mutima w'Imana kibengewenge mutima w'Imana w'akaka muri twebwe natwe tukabona gusangana kandi tukagira igikundiro ndaguhaye ikaze muri mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kugira ngo
uzubane natwe, uzuturotora indoto, uzutubwira iryo data yashaka kutubwira mu gihe dusanga turyamye. Mu izina rya Yesu Kristo nakiri neza muri uyu mutima duhuriye kuri rizamo. Ni mu izina rya Yesu Kristo nakiriye ubutabazi, ubushobozi buzananye muri uyu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Amen, amen, alleluia. Nuko tugire Kristo. Umukristo avuga ngo amahoro cyane mukundwa wa Kristo. Ndabaramukije cyane, Imana ibahezagire twese. Wama nagira mu ndoto rindoto. Narose mbona ndi gutembera mu gisagara. Busa n'ubugorobye haca haza umuntu andamutsa nk'uwo tuzinanye ngo yamperuka kera. Iji nkumva n'umugenzi wanje mugabo mbona ari kunkora mu mufuko ankuramwo fone ayinyiba. Turanigana ariko acayiterera hirya yanje, abantu nkabona buzuye ariko nawe ntabaye, tukinigana nca ndikangura. Yindi nayo nabonye ndi mu gasongero k'igiti kizungurukije ibyuma bisongoye impande n'impande, mugabo nururuka buke ndashika hasi atakinzibuye. Rero musobanurire Yesu abahezagire cyane. Ewe uri mu gihe cyakavuyo ariko hari uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Uri mu gihe cyuko agaragara ingyage cyane ku buzima bwawe. Reka ngo mbemere kuri iyo hepfo. Iyo hepfo nk'ubu wibonye ngo uri mu gasongero hejuru y'igiti. Sibyo? Kuko iyo hepfo bugije kurotora nimba ariko wazikurikiranije ijya kurotora iyo haruguru. Kuko iyo haruguru wikanguye utabona uko bimeze. Iyo haruguru wikanguye atawagutabaye atake. Nukuvuga uburinzi bwawe, ubushobozi bwawe, ugutabago kwawe, ugutabaruka kwawe biri mu minwe y'Imana. Sibyo? Hari modo atuvuga nizemera kwibirenge, sinindirimbo gusa n'izaburi 121. Nizemera kwibirenge byawe bitsitara ikurinda, ngo Imana ngo ikurinda amajana amaza ikakurinda imbere n'inyuma, ngo kandi Imana yarinze abanyisirayeli. Ahantu rero niho hamfashije kurotora indoto, uko buri Imana yarinze abanyisirayeli mu buryo budasanzwe. Ndabara abanyisirayeli mu ngendo bagira harimwo nijoro, mugabo mwijoro mu bugaragu murazi ko atamapoto y'amatara yararimo, ngo Imana yarabamurikira ku buryo n'urushinge wa rutora. Mwibuke yuko Imana yabambikiye mu bugaragu, umwambaro bavanye kwa Farawo nuwo nyene. Umwana yavuka ingene Imana yamwambika ntawe ubizi. Kuko nta mashope bagira, ntibasuma ntibaja muri magazi. Imana yabamenye byose, ibirato, impuzu kayikuramo. Kandi mwibuke yuko hari abavutse nk'umwana urumva ng'uwavutse bakijabuka Miriam agitera uririmbo bakijabuka ikiyaga gitukura, akaje yageze kuri Yorodani afise imyaka ingahe 40. Yo maru imyaka rero maze ku isi, nkabona ati imyaka bari bakigendagenda ncabona nega mukamagwandi ntacyo nari bwabe nuko nari bwakomeye. Niho ncanza nkabwira nifise imyaka 3 yonyene. Kuri kugira sima venja mu myaka 7 ngo mavure mpura niki by'abasogokuru. Ngabuye n'ijwi ry'ubuhanuzi nimuzona bikinateka. Nikuvuga rero urabona ubwa mbere wewe wumvise ngo warugiye mu gisagara busa n'ubugorobye, ni nkuko uri kurikanguruza mu ijambo ry'Imana. Uko Kristo yavuze ngo genda mundindire mu gisagara, wowe abandi baratengwa barumva inyigisho bifatira umwanzuro, baraheba ibinabiriya, baraheba gusambana, baraheba ishavu, baraheba inzigo, baraheba kuraguza, baraheba iki. Mugabo wagumanya kandi ukumujinya kandi kakanyarinje, sibyo? Ugasanga ngo uyi nikuvuga kandi kuza mu gisagara busa n'ubugorobye ni kintu kidasanzwe. Ushobora kuri n'umuntu azi ijambo ry'Imana kandi akora ijambo ry'Imana, ushobora no kubura umuntu ukijijwe. Kuko jiwe nitumukizwa nuwakiriye agakizanye nakakira Kristo. Nimwibaze ngo ndabera ngo mu Pentecote, mu Porotino, mu Pentecote y'abasambanyi n'imborerwa muri yo, mu bakatolika y'abasambanyi n'imborerwa, ariko hariyo n'abadasambana ariyo nataborerwa. Idini ryose Kristo arifite mwo umugeni. So umukristo numukizwa kuko ufise icyo wakijijwe, kandi icyo wakijijwe muri rusange ni buri kintu kimwe cyose kibabaza umutima w'Imana.
sibyo nukuvuga rero uwo muntu araza wowe ngo asa n'uvuga ijwi ngo kumva umengana umuntu w'umugenzi wawe wumve ko ari umuka ubwiyerobetsi ugomba kukuzengereza uri ku buzima bwawe niko kuba uri umusore sibyo cyangwa uri umugabo hamakaza umuntu yigira ngo numukizi wa nkawe mugakubera kubukijijwe uri umunyedini ni byiza urabishoboye mugabo ni utanguye kuzurumva ijwi rya mutima mweranda utanguye kuzuragabanya kwizera abantu nico gituma ubonye ngo mugisagara ku mugoroba kuko ibyo no kugabanya kwizera abantu muri ya Bibiliya irabivuga muri Yeremiya 17 kwizera umuntu ugaragaza umuvumo gusomba muhetsakira ariko gukunda umuntu nkuko ukunda wowe nyene bigaragaza imigisha n'imigwiza n'umugwiza nguvuye ikire ngo ni nkuko wabakuza ku mugoroba kumva umuntu asa n'umugenzi wawe ni nkuko wowe uri woba uri iki wowe uri nk'umusore ukaresha umukobwa uzingo arakijitwe mugabo kumbura abako muri kumwe muri korari gusa cyangwa mu dini gusa mugabo kumbe ni njyage kubera kutanguye kuza urumva ko nawe buri mu rukundo rugeze he umuntu mubonye ko uburyarya mu rugo abazobugwiza kabiri wo mureka ibyo kuje baje burumvura amaze kubihagarika maze kwisobanukirwa iyo maze kwisobanukirwa ndavuga ngo umuhungu ngo tumaranyigiye ngo tugiziki urumva uravuga uti natubaha Imana akambwira ngo kukanyuma turyamane nzomureka natubaha Imana kukanyuma ngasanga yari amenze yambaye yindi meta nzomubengera no ku ruhimbi abo maze kwisobanukirwa nawe ari umuntu aje avuga ngo none ngo nubigenza gute ngo nakundi ibyo birica kuko ubuzima uzobamwe inyuma y'isezerano ntibusa n'ubuzima bw'imbere y'isezerano ibyo birica wowe rero ugaca wijajara ugaca usanga ari karagusopa mu mufuko kandi agomba gutwara telefone guca connection yawe ndagenda bakarorero ko umutwaro nakiriye ari nka saa 9 ari abakristo bujya baba bari ku mazamu meje gutanga izamu rya saa 9 kuno musenta izamu rya saa 6 rya saa 9 n'irya saa 12 sibyo rya saa 3 niryo ntari bwatange uko naciye mbona ko abanyemeje ko ndamaze kubona ari abantu barabi biganiro ndabahabyo kuri YouTube ndamaze kubibona gusa bafite ikosa barabiraba mugabo nibagaragaza kora bakunzi bakomera Kristo ni muzima ugiye uravye ikiganiro ntukande irya subscribe canke sabone ubusa no muntu ari kararengana ari karahita nuvuze uti jewe ndonga ubusa no muntu ari kararengana uvuze uti ni nkugusuma urusako rero muzohare mugira kajya kano kirabura kajya gakengeri canke ajya amajambo ya sabone canke subscribe bivanye n'urimi telefone yawe birimo ujya nico bivako nukuvuga rero uzohora ubikora kajya gakengeri kukubera iki ubugaragaje iti ndonga iruhande buriya garari ndi bananga mutazi iruhande yuko ijambo rikwakira Imana yavuga ati kandi uwo mu ruhongore ega nk'ubu ngakomera Kristo ni muzima n'uruhongore Imana yashize byo tabyemera naco ndi bukore tima w'Imana nakora nuvuga rero ubugaragaje iti ndonga mugabo bundi buvuga uti nariko ndarengana ati natwo gace wigira kusigaranye ukagasigana si byiza kuko hari umugisha ushobora kutagabana nuko rero ibyo bitiwe nukuvuga rero uku kuntu yaciye akagusopa mu mufuko asa n'uri karagusopa kandi wumva ijwi umengana umugenzi wawe nukuvuga n'umuntu uzi kandi uri kuri ni ntabwo wowe uri kuratera yukumenya Imana mugabo nawe aciye kubika igeragezo cyawe agomba guca connection yawe n'Imana nguma muri kakaroka wa muhungu ya fiance umukobwa kumbe canke ko wa mukobwa fiance umuhungu niho byumvikana kumbe wa muntu ninjyage sibyo nimba ari umuhungu yarafiyashije umukobwa akamwumvijwe akaba ari wabahuriye mu gisagara ubu nimba ari umuhungu yarose indoto ni nkuko yatatangura ati reka nzomusopa reka nzomujyama reka nzogirene donc akagoma ibyamukuramo nka kujya kwa Delila na Samsoni wana Delila yakunda Samsoni mga Samsoni kubyukuri yagiye kwikangura kukanyuma kandi yagumye aronka amavartisem amaso ya Samsoni arameneka mugana amaso ya Samsoni yamenetse mwibuke ko kukanyuma Samsoni yavuze ngo nguke ngo mana ngume kuhorera amaso yanje Samsoni akora iki Imana yari yaramuremeye gukora kukanyuma ngaba agigwa karava wewe rero urumva ko byarangiye atamuntu numwe gutabara nawe ari kugutabara ufise ubudahangarwa kubera ikintu muri yakwinjiyemo bukebuke nakarimi gasosa mugabo wa muntu agiye kukanyuma kugutandukanya n'Imana hari ikintu kibi kigiye kukubako telefone yawe ngo yiterera nko hirya bose baratamariko kwitera hirya niki nuvuga ntiwagiye burundu
nuko ari kuyimenagura cyo kayita kuko telefone ni connection ni mibere yawe ni Imana basi ni kamera y'Imana muri twebwe telefone. Samsoni wane nawe nyene Delila buriya yari yanze kuko nubundi natari kumara irya myaka. Samsoni yari yagenewe kurongora ni yaregenewe kubyara ikimana yamugeneye gukora gikoze kukanyuma nawe yarabikoze muga Samsoni agira umwuka w'Imana cyo gituma Samsoni ari mu rwandiko rw'Abaheburayo. Undi Samsoni yari kujya mu rwandiko rw'Abaheburayo yarahemutse mugawe yagiye kuberiki kukanyuma yavuze ati umubiri urababaye amaso y'umubiri ababaye muga amaso y'umushaha wanje ntagenda kagiriye. Rero yahita yakurya nuvuga ntiyakujanya kagirire ntiyakumariyeko icyo yakoze ni igiki waciye wikangura tawura gutabara taragirana. Rero cyaceke kuba ko mu nyuma n'Imana icigo waciye wibana mu gasongero nukuvuga bwa burinzi bwawe n'Imana ya connection yawe n'Imana yagumye wibona hano mu gasongero k'igiti ari ibintu by'ibyuma ubundi mu gasongero k'igiti tubona ibiducungwa nicyo twabonye mu gitabo cy'itanguro ku musozi wa Moriya mu gihe Burahimu yaja guhereza umwana wiwe Imana. Sibyo guhereza yukivuze mu Kinyarwanda cyangwa ko aporoti bakivuga akavuga gutamba niho byumvikana gose nayo guhereza umenga ni kujya mujya guhereza amashika ico oya ari geter musanga ipika gose ugatera bitahura gutamba ni kuvuga ni kwari guhereza nkakujya muhereza no kwari kugana gasogota umwana wiwe amaraso yose akavama kamiminuka akaje nawe umuvyimba wo agaca gushira ku gicanira agaca domeka umuriro. Nicho byasigura nukuvuga iki rero kwisanga mu gasonge kandi ukururuka bugiye uturuka ukibona nabwa ni senga Imana uyibwira uti nkura aha kuko mu gasongero k'igiti hazananye namija gucungura ijake ariko kanyuma mugango urutse kandi nani giti cyagucumise n'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe bwinjo ingerero bugendere rero kandi Imana yenge n'amahoro iguha umugisha ikunezereze kurinde kubabara sibyo hama ureke kwizera abantu kuko ari mwingyajya zishobora guca connection yawe n'Imana. Ngomba ngigwe ko mumbabarire mora muvuga ngo ndarenga sindenganya nk'ubu nk'ico kibazo uwo mwana w'umukobwa namwishuye turanaganira mwangira nce ndakigaruka ko kugira ngo citse cimbike gigira ikivuguto kigira kuvuto iyi ndoto y'uwo Kristo niyo ya mbere narongitse muri WhatsApp. Ndayibuze ndayibasigurira nacu ndabibabwira ko ndavyibuka twanaganiriye ndayibuze nukuvuga iki rero naho ndayibuze reka ndabibabwire gatoya nuvuga n'umwana w'umukobwa yamaye umutwaro kandi rero hari saa 9 kanura bo sinzi ngira aje mu izamu ngani mbaraje mu izamu agaca tanga uwo mutwaro bisigura ko byo byamubujije amahoro nukuvuga izamu y'ukuguruza kirechiza ku buzima bwacu nukobwa Alviance twavuye tuganira sibyo mu byumve ntabwo ari ngombwa ngo muce mumenya mugabo ni nyigisho mu byumve nk'uwo mukristo nk'uko uyu aje kubijanisha n'ubuzima bwiwe ibyo bishobora kuba muri business mu rugo wubatse uri umugore cyangwa uri umugabo muki ugasanga yene ugiye guhemukirwa mugabo ukaba wizeye ko umugore batazoguhemukira cyangwa umugabo batazoguhemukira kumbe byarabaye ahubwo kuko hariho n'abagabo uyu munsi nzigaye numva abagabo bomoka kwera bahabara b'abagore ba rumva rero ni mukwiye gufitira ataka ubuzima bw'uyu munsi shetani mugabo yaratsinzwe problem agwana intambara zikomeye kuri mwebwe mutarisobanukirwa nimba mufishe ubutwari bw'amaraso menda Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana riguriye muri mwebwe no kumvira itegeko rya rudasombwa murahiriwe bisigaye mu itekane. Nukuvuga rero akundana n'umuhungu uwo mungu barakundana bagera ku rwego ariho ngo n'utuntu tumwe bari batanguye kugura kuko ngo bategekanye ubugeni mu kwezi kwa 12 ubu ni turi mu kwa gatandatu hagati na hagati mu kwa gatandatu hagisigaye andi mezi 6 agisigaye andi mezi 6 amezi 6 ni kintu kinini ya cyane kice cy'umwaka ico kitiwe rero uwo muhungu ngo yadukwa n'umwuka w'ubusambanyi amusaba ko bosambana ambwa ati cyo cyana cyo nkora ni wiyangane turi mu kugira ubugeni
uwo muhungu ngo acira mu telefona ngo mugira ama audio ngo ari kararira nk'umwana ngo amubwira ngo namwihe wese ngo nagira iki ngo atamwihe wese ngo arapfuye ngo mbere ngo agiye kwiyahura ngo andikira ngo agakete ngo mama wiwe ngo ambwira ko agiye kwiyahura. Rero hari ukuntu jewe nazi kurerekesha kutuma umuntu adendeka gufyinisha gufyinatisha akingira message bwa mbere tutaraganira ubwo ngene tenda mwishura ndabwa ni nasoni nasanzwe ari umuhiso ubundi n'umuntu agira gutandukanye n'Imana nawe yitandukanye n'Imana. Iyo ni shetani mbi ngomba kubicira ubukwe cyangwa ibyazanira umupfumo mu rugo. Nimwirekere wowe si utanga ubuzima kandi kujya umukunda Imana mukunda gusumbya uko niyo yamuremye. Idini cyo yamuremeye guho muratubiranye uko gusa nuziko nakubwira ukuri nuziko ndo bakubwira ukuri. Ntihargiye utwo tuntu mwatanguye kugura ari kugira ngo akurye ko dufaranga. Cyangwa ugasanga burya agomba guhende yagize nakumenesha ibanga afise ubundi yabonye mu nyuma zawe kwereka ibyo mutabyikeka. Sinabwiye umuntu yahemutse asigaye indwi agahemuka akajagwe mukango agiye gusezera mu ex wiwe nyamu ex we gacaca ubwanga gaca mwugarana kandi akaja kumusezera kuwa gatatu abizi neza ko kuwa kanabi wabo abarungi kritika karungi imiduga ija kubatora hanyuma bakaza muri dote kuwa gatanu na mariage na etat civil kuwa gatandatu. Ubukwe bwende bwasibye burundu bwasibye ari ntiyari gusamba itirike yariye reka nukuvuga rero ndamubwira ni umuhungu nk'uwo oyo ashaka kuba ari gikora cya shetani. Imana ibona ko muri wewe ari ikintu cyumugisha na mwargira umukobwa wizigamye mwakenda nyogoro rugendo nimusambane cyangwa ashaka kuba ari umungu w'ingyajya mumenyanya atanu mwaka waciye aravuga ati jera bugya nshaka ko tugira ubukwe agaca kwakisha akabwira ngo mu 12 utuntu mwaguze niki utuntu ni iki ko je n'inzu ndayigutana no igutana n'ibintu byose nkabigutana twaba twarayubakanye ibintu nibizo gutumuhemuka kandi ibintu si icemeza ko muzogira mariage n'umuntu ahubwo yamwagize etat civil mukagirana na doteho mukavuga ati basi ho isira dushigikiye na ibyo bitabari dushigikiye nawe ubuntu ngo mwaguze ubukuse ngo mwaguze ubuki ekada ni agaciro k'umukobwa nuko munga taramona ubwambure nawe wo butari isugi nawe warabyariye iwanyu tuzovuga ngo n'ubundi arabizi ko nabyaye no ubudahangago bwawe akanavera k'umuhungu kuri wewe nuko atarakubona ubwambura maze ukubona ubwambure sasifi munga aravivura tunara mubonye sigara cangamiko nuvuga sigara akora umwuka w'Imana gusa nawe uzoba warabyariye iwanyu nuzovuga ngo n'ubundi narabyaye ngo ubundi nzisigudziki no nzoburi ikigoryo uzoba utaza agaciro kawe kuko umuhungu afite amatsiko yo kukubona uri gusa afite amatsiko ujya muza kubona uri gusa ni gake mugira akanovera gatuma bazoguma bahisa agatoki ni gake bisaba ko aba yaherewe bisaba ko uburi wa muntu wifashe byandari azavuga ati ngo hano ugacuza atarinze kujya kugura indaya ibyo gusa mugabo undi kukwiruka inyuma aravuga ati kandi gana nabikubwira mu majambo akwicisha agacerere ya kwa kuntu yaguma kwakisera burya no mu rugo niko bimeze iyo uvuga ngo umugabo ngo azoguma none azamugira n'ubugize ingorane rero ndamubwira ngo basi mu nyuma birangira avuze ngo basi ho mufashe ngo kumusengera ubwo yanazorangirize muri ico cyaha sindi kubahenda ubundi je umbwiye ngo sengera umuntu ndakubaza izina ryiwe nabwo ndi kubahenda ari ibintu je nakora gusa birumvikana ko ari umwuka mubi mugo umuntu kubara igitsina yafashe ikate ngo yandikire nyina uwo ni ugusengerwa n'uwo basangira bapfukoza kubara igitsina hari abantu bibiri iravuga ngo hari abantu mwemeje ko bakwiye kuba atarabo kuba ubundi muhungu yagaze kurongora Imana imufata ko ari umuntu ari seriye agaruka ryari agaragara ryari ni cyagi ubonye ikintu cikibazo bujya kuba seriye suku bindungane sukutiba sukutabeje sukusambana hari abasambana bari seriye basanga n'umuvumo w'ubusambanyi mugari seriye nukuvuga umuntu ari seriye ninde ni wa muntu imbere y'ikibazo imbere y'icago imbere y'ikintu runaka avuga ati mbese iki kintu ndi bubigenze gute ndacifate mu gute agatora umwanzuro uhagacira ubuzima bwi natora umwanzuro ukwiyica asiga amezi 6 ahubwo ninjyaga nashaka no kunakurongora genda ubwira Imana ti nimba ari we mugabo wanje
umumakomeye atari we naho unkure mu mutima uhagaze. Kubera iki? Hari nigiye nk'ubu uye ari n'ijini igomba kuguhenda ugasanga ubu nimbura umukobwa wisambanye cyangwa ugasanga ubu nimbura umukobwa wigeze kuryama n'undi muhungu usanga uwo muhungu yagusigaranye igipande kuko bugiye wifatanije n'amara gucika amaraya kandi burya abantu mwaryamanye aragusigarana nawe ukamusigarana. Nibyo munabimenye n'abantu murongorwa n'abagabo barongoye abandi, abantu murongora abagore barongoye abandi, barongowe n'abandi. Burya umuntu aryamanye n'umuntu kiratsa agize umugirwa nawe gane umugirwa uhoraho. Sugira rimwe ngo ndahije tutegeza kwa mu mwibatozako kuko n'umwuka. Nukuvuga mwe mwarinjiye mu isezerano hiyubaka ikindi kintu kitagaragara muri mwebwe arico gituma umugabo n'umugore babana karamata. Na mwaciye muvana mugaba cyakino ntimwagikuyeho. Rero wowe ni igiki? Genda wiyegereza Imana gusumba kuri gutaka Mana numwice nimba Imana ishaka kumwica. Iyishe abahungu baroni yoreka kwica injebaje zigomba kwiyahura n'igitsina. Kajezi dumwana zukuvuga ngo uruma ngo mpore mama iyihe yishe abahungu ba Eri. Amahereza nkuka. Abasaseredoti bategurirwa kuba mu saseredoti ngakujya kumudiyakoni Imana yo mutikita ikamutitura. Ofuera finasi bishwe niki nuko se avuga ngo mpore mama. Gyora mutibaza ngo ni ibintu bitowe. Undi mugize avuga ngo mwaramutse ariko wacumbise icyo kintu mwacumbise uvuga birasa niyo ndota imyonore buguti mukama uwo muntu none nimba ndi muri matente nimba ashobora kurizwa n'igitsina nazarizwa n'igitsina ubu n'ubunda akagenda ninja ku rubanza cyane n'ingwara ega nimwibaze ngo abagabo n'abagore bamwe bariko barabirana ekada. Ibyo bintu nimusubize ku ruhande bamwebwe kuko umuntu agomba kugutandukanya n'Imana, umuntu agomba kwinjizamo umuvumo. Dabara ubu uye nk'ingendo yoyo burya turi mu hanuzi turi mu gihe cyo kwa Yoweri nimwibaze yuko ngo abantu mukora ibyaha musenga muzokwererwa beshi muzovunagurika kandi ntabyo mbipfurije. Nimwihana ibyaha byanyu icyaha umenye ko ari icyaha nuna nigwa kurindira amezi 6 umunsi nawe urubanza gunguruje unaniwe kwindira amezi 6 cyuha agaciro ayo mezi 6 uwo muntu muzobana mu mezi 6 nawe ucumuha agaciro mu myaka ingane ako ari mu bugori uko biri kose. Hari abantu tudasabira abantu hereza Imana. Paulo niko yavutse kuko nawe ntiyumvira none ubuzima bwe wabuguze igitsina dabora bashaka kwabira kuko bariho mushaka kwabirwa kuko muriho mushaka kubyara kuko muri ibiziga birabya. Niho kwa n'uyu munsi woza umuhungu w'amarere akakwirongora akamugutwara yo cayiyaho ubwira tuzozaguha aho yahurira ahubwo nibagiye ukimubwira niwumviye inyigisho niyumviye inyisiguro uje guca umubwira uti ngo uyambwiye ngo ngenda guha umuti wo gupfa naze ndamuhuze na mutima w'Imana utwikiriza amaso menda ya Yesu tigenda yambwiye ko ashaka kuguha hagati. Undi muzi avuga ngo mwaramutse neza grand sœur komera Kristo ni muzima muhorane na Yesu amina twese kandi mwaramutse cyane. Hama mfasha gutahura iyi ndoto narose mbona ndiko ndanyonga imodoka muri Rivers. Iyi ndoto narayirotoye kandi mwene na nayi murongo inbox ayi narayirotoye sino yisubiramo. Abwo nshinshikira naye ndi ya wa mukobwa ngwara Mungu dukundanye uko tubonanye aguma shaka ko tworyamana nkamwankira ariko nisanga byamaze kuba oya nibisa ubya wundi nawe yaramwangiye none yariza arawera. Iki nikindi Sharome hari umuhungu dukundanye uko tubonanye aguma shaka ko tworyamana nkamwankira ariko nisanga byamaze kuba ndasaba musengere iyo mwe mu y'ubusambanyi tuvemwo ariko muhungu ndamukunda. Era yakumukunda ngano mukunda murama umva nuvuga mwese
mufise umuvumo w'ubusambanyi mwese mumaze kugira umuvumo w'ubusambanyi mumenya ko mwishi mufise umubabaro naho mwobaye kandi nkaho rero umukobwa ni wazogira gahinda cyane kuko aho si ngombwa ngo umukobwa azorongorwe n'uwo muhungu binasubiye niba umukobwa ari umukobwa nk'ubu ngo muri karandi wawe sibyo cyangwa mu muryango wawe bafise igikundiro ko ari umuntu asambana mugatagikundira afise akaba afise umwuka ni nka kurya mubona hariho nk'abantu bahora bakina utuntu two kuri TikTok ugasanga n'umuntu nge mu kabaye reka ndeke gukarakteriza mu by'umubiri n'abandi ko ndirengera nanje ubwanje nukuvuga mugabo hariho umuntu agira umwuka w'ubusambanyi abantu bose bakamubona aho umugabo w'igihanganga akaba afise nawo umwuka w'ubusambanyi akabona mu busambanyi kandi akumva umusambanyi akamutera ipika kegera akumva ko atamushira mu nzu umugabo akumva ko nyene nyaga muzosanga nk'abagabo bafise umwuka w'ubusambanyi basambaye n'ubukobwa bw'upfa ugasanga basambaye n'umuntu atazi gukaraba ijya n'imyuka mibi cyane ijya amatakaje urumva agati cyubahiro ngene ugasanga n'umugabo yubasha afise umugore yubashe muka musangana n'akayaya kiwe naho ngene n'abakozi banyu baratandukanye kabiri kose ari ibintu dutegereza kwanariza tukabona sibyo kandi tukabivugako akaba ari n'uwundi muntu aba adafise umwuka w'ubusambanyi mugabo akaba ari umuntu akunda amafaranga uyabaye umuhungu ashobora kwabira inakuru kugira mukore kwa amafaranga donc mukecuru angana na se wanyine na nyina wase iyo ari umukobwa ashobora kwabigwa na seko kugira mukore kwa amafaranga aba bantu rero iyo bahuye bose mwishe wa mukobwa naho mwa musamba numva ko kuntu mwishanga mwasambanye uwundi musa dosambanywa n'umuntu avuga ati wowe sha nshaka gupangira ndagutwara ahantu cyangwa igirene cyangwa iyi safari ngiye kuri tere ngiye hanze sindi gutwara umugore nasikaye n'abana ngo nkwijyanire uzobupfakariye hejuru ari umuhungu naho ushobora kuzosanga ashoboye kukuresha kubera wa muvumuri none ni mwabonye abantu isingaha mu Burundi umukobwa yiga muri university n'umugabo muri university umukobwa ari muri university agaca asanga nyina no muhabara w'uwo mungu umufiance wiwe ugati turi kushuye ni time tuzogira mariage musu mwaki bakamubwira ati mbonye imodoka ari ya nyoko wawe hajya ati mama yozino nambwire ko nyina ari umunyagitega mama yozino nambwire aragenda asanga yicanye na fiance we kandi atari bwa mu president wawe iyo bana umuntu mutubirana umwuka w'ubusambanyi ukabuje uzamenye ko ari urupfu ku buzima bwawe ko niyo mutopfana n'umuntu nandoho umuntu kandi umuntu w'umusambanyi bugiye ubonye nk'umukobwa byoroha kusambanya rimwe kabiri gatatu ntuzonije cyane ushobora mbe mwari muzi ko abahungu benshi imfura zanyu zitabari zanyu kuko umukobwa muhuru ugasambanya byoroje ngo nuko ari umufiance wawe abashoboye gusambanya n'undi muntu wari wese kwa gaciro k'umukobwa kari mu kubika ibanga giye hari ibyo ariho nk'ikintu kimbazo ugasanga nk'umukobwa yari yizaraiza amashuri agera muri university ari isugi ngagere muri university akaba ari yamenye ibanga namenye ko ari inzahabu y'uguhigo ubusambanyi rero impamvu mudakwiye gufinata ngo nisanga wisanga gute musambanira mu isengero musanganira muri sariwani musambanira muri saro kwa nyogosenge cyangwa kwa nyokorome musambanira mu isoko musambanira mu kabari muja muri hoteli muja mu ishamba muja mu muduga naye muhurira mu bibanza byo kubundabundiramo kubera iki aya namwe mutaza murabinjyaje gusa wemera kumatanye n'umuvumo ubusambanyi reka mabwira ikintu kimwe sibyo burayimu niyaryamanye n'incoreka yiwe agari atumwe na Sara ega burayimu niyarenze ibigo hoya burayimu niyacinye mu mugore hoya ndabara yatamuciye imbere none si Sara avuga ati genda nkugiriye inama akamutandukanya n'Imana mugabo ngujya mukabusambanyi wereketse gufata Isahake kwera mubabaro n'agahinda kiwe uraza yakobera ngo abagore bangahe mujya mubaza nabo bamuranganyanganije umugore bwa mbere iya bujya muvuma atawufise mwibaza ngo byari koroha ko arongora abagore babiri n'incereke zibiri kabyara ku bagore bane incereke zikabyara babiri abahungu ubundi akabyara babiri nyene Rakeri ubundi akabyara batandatu akadeya injari koroha kuko kubera iki niwe nyina w'abana niwe mugore wa mbere w'amafigo ya Yakobo abandi kwa guhana uwo muvumugera no kuri Leya nyene nawe aratanga aravuga ati
gushika wa Isikari yavuze ngo nuko Imana yabonye ngo ko ntimanye umugabo cyane kadasaba biri akaba Imana gaye gusa nivye aho biraza Ruben imfura ya Yakobo yabujijwe umugisha niki kwereka yagiye mu mugu abahagara kuri Ebali kwereka muri wari ubutare bw'umuvumo niko kwereka ari umuvumo kwereka kuri ruburiri bwase akajyama n'injereke Dawudi ngo nyina ngo Zaburi ya 51 ngo mu byaha nyina niwe yamusamiye habaye iki umuhungu wa Amunoni n'umukobwa we Tamari bararyamanye Amunoni urumva agira umuvonge banamushike yongerara na muto Abusalomu aramwica bigara gusesa amaraso Abusalomu avuga ati suko ahubwo abagore ba data ndabarongorera ku musozi Jose ndabarongorera no mu ngi akubita kudetase Salomo umuhungu abahungu biwe byagenze gute reka ndabira Salomo Dawudi ati narongo abagore 68 Salomo ati nzorongora igihumbi ubugihumbi na rimwe ati reka ndakwereke kuri umupfapfa naho uri umwami umwuka w'ubusambanyi ni muwice naho uzobana wabyariye umwana wa mu busambanyi mubohoze mubwira uti byatwakoze ndakunda umubyeyi yavuze hirya yejo mu byo twaganiriye ko hari umubyeyi yavuze ngo voilà yavuze ngo numvise ko avuze ko mama yagomba kukwita Franzima Jeanne Francine ngo naje nitwa Francine ngo ndagusabye ngo anniversaire mwumvirize ngo ndagusabye anniversaire ngo anife ngo gusengera ngo bana banje ngo ibyaha twaguyemwe na se ngo ntibizobafate ndavuga ngo umubyeyi ari kwisobanukirwa pano umucangero pano ukene byo kurya kugira ngo indishesheke pano ukene baserishe kandi wambaye agatenga ramakanda karoraniko pano ukene vewiti n'uwipakiza kuri moto aryoherwa kagira amahoro nabyo twarabigenewe muga ntibikwiye kutubuza amahoro ndavuga ni voilà donc ubusambanyi ni bubi dabari yusambana umuhungu musambana Bibiliya tubuza kwizera umuntu ijana kwijana abashaka gusambana n'undi muntu nukuvuga nk'ubu wewe reka ndaguhe nk'akarorero sibyo uri umukobwa usambaye n'umuhungu wa mbere igisokuru ciwe 10 cyose kiraje wari usanzwe ufise ibindi bisokuru 10 kiraje kije kinywanyira bya bisokuru byawe muri bya bisokuru nko kuri gatandatu imbere yo kuri data harimo abasambanye harimo abaroga harimo abagani byo byose bikujeko nico bita icankiro kitagaragara wa mungu ashaka kuja gusambana n'undi muntu we yagutwaye na wa wundi muntu aramuzananye sibyo nuvo ujya kwisanga mwisi y'umukuru akantu kagapapi urakantu kakazele akaze akantu kakaze pana kaze oya akantu kakaze akantu nyene ngwiza ndayama tunatatu gupfa ikintu kibanigiki wowe cyukora uhorana umubabaro uhorana ukwikeka uhana gahinda iruhande y'ibyo gusambana bitenze umukoshi iruhande y'ibyo gusambana bitenze igisuzuguro iruhande y'ibyo besi yusambanye burya mwaza ko gusambana ku bana kubajene bitajana n'intunze no kwica abagore ari abavuga ati ndizo kwitirika umugabo atahamukira aho n'umugabo atari ndavuga ati zo kwitirika umugabo rutaha Jenzambika nzosongora inzara nzodefiza imishatsi nzotanga inyama wino wazomurezi none ndakubajije mwaza kwatamuka ubwicanyi uburimo nyene kweri kuburimo wavuga uti ninda isama bigena mukabonone je umuti wiseseme mwawukuye nikuri ko Imana barahiye je no mu buto bwanje naho nari umunyani je nta muntu yigeze nyigisha ngo ntuzosambane ngaje nta muntu yari kunsama yenda barahiye ndi umunyeshureho nicari gukunda guti ego utakaje intego y'ubuzima ubundi buri umuntu apancharitse wewe miki dabora jumbwiye nuko abana bakobwa bu namwe muri ndushi gose umbwiye ngurangabura ni je dabora sishobora kwipfuza ibintu nashoye kwigurira je n'ibyo dabwira nasiragiye muri copinage fise 12 ans myaka 12 sona ngiye muri interne hafi 13 ans kajerageze sambana kakwera ari muri komera Kristo ni muzima wote wakunda nazo bivuge oya kabisa kandi wakundana kubugyo atamuntu numwe woshaka kubibwira ngo abyemere ndabizigana mama yari yarateguye umutima aravuga ati nta kundi umukobwa wanje aramaramanye
mugari mu ankadrere w'umutima wanje kwarazi ico dukundani kandi twari soma mbika undi mushobora guteramana gushika saa 8 z'ijoro muri entama mwiceranye muri babiri ugya yarakomeye yaranasumba we muri ico genge yarafise yarasumba uko biri kose ni kari kanini ya mugabo yarasumba twanganye imyaka ni negengeza bundi ubwongo bwanyu utararango bwuzuziki kandi yumaze nkuko n'urugo biragoye ingene uzorubamo kuki ikirori cya munezero wawumva mu kwabigo ariko kwabigo nagira ndababwire yuko ni ngugushishira wari giseke kigemu gihabwa agaciro n'ishishira ibirindane muri ibyo bambe gihabwa agaciro n'ibirindane nayishishiro gihaba ritaba bagemuye kibari giseke burya ribyo ni mubizi abantu urugongo rukomezwa no kwabirana nukuri pe hari abagabo cyangwa abagore bagize impanuka baramara imyaka 3 n'itanu batabira baca batabigwa mugabo babubakanye bari hangana gushika ku rwego bazobahamba bagapfa bakagenda cyangwa imanika bakiza cyangwa kaho mugwe murananira mukirana usambanyi ni bubi cyane kandi ubusambanyi gituma Imana ibwanga ikanabuhanira gose nani mwibuka yuko imediane sibyo imediane umugabo w'umunyisrael kasamba n'umunyamediane kazi ngo Finerasi yaraje ngo atora icuma aratobekeranya atabekeranije umwana ubwo nyene urumva barapfa nyene Imana ivuga ngo awa ngo Finerasi ndamuhaye umurage w'intava no mubuzuko no mubuzukuruza biwe nuko yari nawe yagiye guhemuka kandi amaze kubyara Hofune na Finerasi ngo ku buryo bw'uko muri bo ngo hazokwama yinkoni y'ubudahangarwa kubera iki kwica gusesa amaraso ngo yakuyikizira mu ngoro y'umukama kuvuga muri mu kizira tenza akajagari bazi kubyara nk'umukobwa agacaho umusambanyi urazi biringane vuga ndabasomera mwe n'umwana Sirake ngo ikintu cyambere giteza gahinda umubyeyi ngo n'ubusambanyi ku mwana w'umukobwa wiwe uwo n'umugabo ikintu cyambere kivuna umutima w'umugabo ngababyeyi bubu maraniyakiriye nacyo bibatwaye ngabo none tunabigire guti Imana iretse si byiza mwabana bakobwa musambana nimwe muri ko muri sheta inyuma y'igyoraha inyuma y'iby'umubiri gusaba ari bundi buzima nima musambana kubera udufaranga igakutwironderera ni naho n'urugo uzokubaka rukagoma nimba musambana kubera utwo munwa igakwinwesha niho muzokubaka rukagoma ubusambanyi ni bubi cyane kwisanga wasambanye ni kubura ikizerere uri kiyereretse mu bwongo bwawe urinje bajeki ukungana kwa sukura kwase sindiko ndita ngura umwana wo kwa president ngura umwana wo kwa minister ngura umwana wa urinje bajeki wa Mungu wagusambanya nakukwe ngo mubane niki nimba usambana umunyeshure na urinje bajeki urapancharitse ushaka umuyango none ngo aberegwa ngo bagire ngo nabatasambanye imivumira iratandukanye hari byayo bikoze uruwa kabiri kuko buriya hari ibyunyu hari ibyo ukora kugira nusame buga icyo gituma uguma wumva amajwi kindi gihe uzumva amajwi atatabiza kandi utigeze uniga umwana kubera iki hari gihe ujya gusambana uvuga uti rwose ni muri ovirasiyo ukanwa kanini ukagira iki umudi musirizo hinduka ijwi ry'umwana komendoro ko wamunitse kandi ibyo bintu nimwe baza ngo babyabaye uwo mwana bayabaye konsi no nibazo bahende werutse naganire n'umuganga mwawe nyigigane ndabonye ko mwakirabye gose nukuvuga nta samari bajyabaye ahubwo Bibiliya iravuga muri Hosea 6 ngo nababazagurishije amajambo avuye mu kanwa k'abahanuzi nuvuga Imana ikizana abahanuzi agafatira nka kujya ko Porotibasi agafatira mu bisho ngo wishe ngo wamenje ngo ntuba wishe ahubwo n'Imana iba yamuretse aze kubazurura umutima wawe ubura amahoro biravuga ngo Imana idadika umutima wa Farawo nese ko muri hanze yahanditse reka iryo ndari basomeye mwava mvuga ngo nireme na nyangitsi naho nabasomeye iryo muri Hosea bambi iryo muri mwene Sirake aho yavuga ngo Hosea imedeni naho nabasomeye rivuga umugabo agahinda agira muri Hosea 10 okay ngo
ngo nico gituma nababazaguye nkoresheje abahanuzi ndabicisha amajambo y'umunwa wanje ingingo zawe ziza nk'umuco. Ibi nuvuga ngo noneho nitarakwiye igitego ngo sinzobazaguye reka da uwo mwanya umuhanuzi aza kwereka ukura kazagirane kandi ari Imana yamutumye mutibaza ngo n'umuhanuzi aba yacanganikiwe. Ugaturapfuye wandika rya uri gurica abana uri guragira kubera iki ugusambana n'isezerano shingiye ku mubiri umutima n'umushaha nico gigo kandi biravuga ngo urakunda umukama Imana yawe n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose. Nakindi kintu Bibiliya yemerera umwana w'umuntu gukorera amemeta gukoresha umutima donc umutima kujya n'ubwenge umushaha no kuvuga ni imibereho y'Imana muri twebwe niki umubiri ni activity zikorwa n'ibyo dukoresha ingufu. Nakindi kintu usibye gusenga umugabo ari kara mu muntu muri ko murasambana muradorana muraninayizanya muragirana uwo rero ngo nabyo mwigishwa muravumye. Biravuga ngo mbega nzokugira gute wakimena abangabo ngo mbega nzokugira gute ga Efurayimu we ngo mbega nzokugira gute ga Yuda we. Ubuntu bwawe umeze nk'igicu cyo mu gitondo n'urume rutonda mu gitondo rugaca rukama nico gituma uvuga ngo ndigira inama y'ukubiyeba ngo nkasanga nabigiyemo. Hani hose ya gatandatu hereka umurongo wa 4 tusubire amuhunga gukunda gusambanya nikiwerewere nawe ukabikindi ni gihunda nigihubaho. Benshi barababaye benshi baratunuye mugabo wazoza kurongora kahetse nawe ugiwe nakurongora muzobyara abana bafise umuvumo kuko ibyo muri ko murakora mutarabana bazobisibisa abana banyu. Mugabo uhereye hanyene amaraso ya Kristo akweze rwose ndagusenga sinaguteye ubwoba ngo ndasaba musengera iyo mwe mu y'ubusambanyi mve. Mugabo rero imwe mu y'ubusambanyi sigusenga ni gufata umwanzuro no gusenga namashiga n'ubuhamya ukavuga uti byo warumanda bihebye ngo ndaguhebye impeba Simana impebye nubundi gihe wimatanya n'amarege musambana nawe ubw'Imana utishaka umpebe nanje niguzo. Imuvize wa mukobwa yamubwiye ngo iki ngo nyiha wese wo kwiha wese mukunda mugenza nkuko ukunda wewe nye wo mwiha wese wa ejo ntazopfuka sigara ejo ntazomugaruka gumukomeye ejo ntazoje gusambana ngo sigara ugubatse apfe amwe muri njyake. Mugabo usambanyi wuhebe uzana gahinda uzana igisuzuguro nta musambanya dakenyuka nomwe nta numwe nta musambanya dakenyuka kiretse yane cyangwa kiyeze cy'amaraso ya Kristo nta musambanya dakenyuka. Kandi hari injuro musambana ugasanga nukuvuga taburo yanyu televiziyo yanyu telekomande yamaze gupfa yuviza telekomande urafyonda kuri ya chaîne yaje uvuga uti mukamangirira ikigongo kumva kawera ku rukondo kongeye kugaruka telekomande yanyu gapfa nzobigisha ingene ku munsi ingene urubanza rwanyu hari ibintu muraririye ngo nyuma y'imyaka 1000 urubanza rwa munsi ugucikana uzoruganira kuko hari inzererezi ari imyuka y'inzererezi. Niyo mpamvu bujya gusenga bapfuye naho ngene nikosa niba muzi ko shewore Kristo yakiri imfunguzo nikosa kandi umwuka w'idini uzobahitana. Ndi mukatolika mugandisobanukiwe ndabaraye kandi ndiwe nta nicyo ufise ngo unkure koko kibatisi muje nawe yinkurako ngo nyimike mu mazi menshi ndakoze aya bagize sisoko amazi avaye simwe isoko niba basutse ko dukayisi kimetse cyuko iryo soko nanje ndarimetriza ndariyiza imbisira niba Imana irambatiriza mu mwuka wayo imbatiririze mu ibanga ireke kumbatiza ikoresheje amaboko y'abantu kuko amaboko y'abantu yarambatije kandi yarangomeje narashizwe igitambara cera ndahabwe inkuru nziza naho ntayisoma. Idini uzobavumbura mu isuduke mwari muri ambulance itagira amafire mwaza ngo ndikubere Matayo 19 avuga ngo nibyavuze Kristo hari kavuga abasaserdoti n'abaritsa nkuko mu gihe cika ugaburiya ni abavumye abizi ko mu mwanya ari bo bagira bamugane muziryo bamukoreye kwa kane mwera ndavuye kugira Eucharistie. Nimwakire ijambo ry'Imana rigwire muri mwebwe gose ubundi mufisi idini ni mufisi ijambo ry'Imana nakuntu wafisi ijambo ry'Imana ngo wongere umere mwamahwa umere mw'ibitovu niko umwanditsi wa Bibiliya muri wa Ibrahim 6 yavuze kende wasome ku murongo wa 4 wawe nyene wokongera ukibambira umwana ngo uwo muntu namwe murambika kwibiganza nibyo kunda nukomeza ugasambana n'indezo gusenge ngo bihebe waramaze kwimika shetani mu mutima wawe ukomeza ubindaye ukomeza ubimbore eje ngo turiko turagusengera ari ubunywenywe gusa bw'umugabo wazokwandura sikobaza umutima wundi muntu Imana iracyarema abantu batarapfukamira bayani izozi bapfakariza hejuru
murasenga ibyo ukabikora ufise amabatisi matatani ikimoza murakomeza mu ibyo ukabikora ugana na Ukaristiya mu mutima wawe muri kumbwira ngo none uri guca urubanza n'intaruca ngo mpanure kabuhanuzi nzogiriki nikiki kizanyambika urugoye nikiki kizakomeza ko nanje ibyo nabayemo nabigaye bicire birarura isira kakubabaza Imana iravuga ngo mugumiza ngo murakomeza mukicana amaraye umviriza ingene za buri vuga wowe Wisanga ngo wasambanye umenga no hicara nkaguma n'imyanyi gashaka ikaba miremire umviriza nanje Imana ize ko amabwo nyene ngo urahura n'igisuma mu gacudika ugashira hamwe n'abarenga ibigo akana wakawugasuka mu kibi ururimi rwawe rupfundika ikinyoma reka ndakwibwirira aya majambo yagusa ni Zaburi ya 50 umurongo wa 10 na 18 ngo ura n'igisuma mugaca mucudika uwo musambana ababyeyi babizi ijuru ntiribizi muri bisuma gusa nangu uvuye gusenga ngo wigiriye umwanzuro ngo wabihebye urumva ukakono yavuze ngo nigire nabo ngo we kubiyanga cagirana ngo wigiriye umwanzuro ugacugirana ugaca wisanga kandi nuvyumva utumvira igane sozereye bashutera uva muri komera Kristo ni muzima mugabo uzoba wihenze gose umuganga ati kuvura neza ikiguma aracutura gakura ayo maka mashira yose akava agasigara inyama itukura sijoa kukure kurutumvise kuri mukibi ntigikunda ariko ndakubwiye ko urukundo rw'Imana ruvuga ngo naho ibyaha byanyu byo byaratukurije izarimwe 18 ngo nzobyeresha ngo muzokora ngo kandi ngo musigaye mumeze ngo mbyera ngo mwera ngo nkubwo yabwe nta ngo kandi ngo muri ico gihe ngo imigisha yose muri ico gihe ngo muzoyihabwa heba gusambana uhabwa umugabo wawe matse n'urubyaro ruzureke kunikagura abana b'Imana ngo ura n'igisuma mugaca mucudika igisuma ni ikintu umuntu wari wa wese ari gutora ikintu atagenewe kisuma ni kiba amafaranga ni kiba imuzu ni kiba amafaranga ni kiba imiduga ni kibiki wikintu cyose utora utagenewe naho yoba umukozi udahembye wategereza kumuhemba uri igisuma ugatora umugore w'abandi uri igisuma ukagendana n'incoreke y'umugore w'abandi uri igisuma cyumwe nawe uri umukobwa ugendana n'abagabo b'abandi ukagendana n'imisore y'abandi uri igisuma ngugashira hamwe n'abarenga ibigo gushira hamwe n'abarenga ibigo niki nuko we wumva tugiye gusangira urabona ko afite umukobwa usambanye akakuyagira ataye umugore wiwe akuyagira umugabo murira muriye bundi haramabanga y'urugo tuvugira imbere y'Imana gusa niyo mpamvu nababwiye nibugaje iyo maze kubona uri umugore kurabura na watagura n'umugabo ubwo nyine ndagukrasa kuri umukristo nuko tari umukristo ubusigaye gusengerwa ngo umukristo ibyo umugabo nibaza ko atana abagabo bishobora bariho naho wonyica mwagomba mukaje tira muri eklezia turaguca hagati mwamunciye mu mibiri yanyu muri izo muri amatafari yanyu bunyene data yo kubika ngamwe ni munciye mu bwami bw'icyo noba nzibanga mfite singeza henda kugira ngo amabanga yaje ngurumva eka njyane nara yasezeranye mbaze kuyibohoza ko sasifi sigara mfatwa nico jewe nyene nikwegeyemo ngo gashyiramo n'abarenga ibigo 19 ngo akana ugasuka mu kibi cyagi urashanya n'umuntu ahubwo burya bujambo bw'urukundo muganamo you are my everything inari byose ku buzima bwawe Yezu ni byose ku umufise uhurushe wese ni wagana izina twamuhaye ni giza cyane Kristo ni we karuhoro aruhura baruje none nawe wagiye kugirana uheza gusambana umuro isheshemika gutanga ku muntu guricara ugatyoza mwene wanyu ukambeka ibara mwene nyoko ariko ururimi rwawe rupfundika ikinyoma murazi cyarico ndege yacasa umuntu mwasamaye gutelefone ngo ngwana ukongera kubundabunda ndonderaga kuri dijura ka gahuzo ntari bwambare naka akotuma abona ibisuzo byanje naka akatuma abona igikiriza cyanje naka akatuma nitwe tujya munota ndavuga muzi kwitera parfum muzi gupanga imipango y'ugutwenga muzi ntwengo mutwenga niyo muri kumwe n'abahabari yo muri kumwe nda muzazi twengare mu buriri nda mumaze kuzubaka umwana akagira ngo nya uhindura pampers nya uwo mudukira vuga tanti igihe kiraje mutazavuga ngo tanti uzomubabaza umwiciye muri yo pampers ngo bere mu kirori nawe azokubabaze mu gukura ko bavuga ati nta mama nari mfisa nyita burya musimaka nawe abwiye umwana muto ngiye mwana ataravuga atarikorera ikintu na kimwe guhera mu nda abayumva babona gusumba uwo maze gukura akagera hejuru nakujya umugore afise indi yabajya babyari ndahekana aca yitware kuri munda gusumba urahabona komereka buke kuko ari wese bamutora muguri munda bari nyina gusa
uricara ugatyoza mwene wanyu none iyo usambana n'umuntu atari umugabo atagukoye mutasezeranye n'uburi gutyoza mwene wanyu ukambika ibara mwene nyoko ibyo urabikora none ntabari umukristo mugenza we n'abari wo muri Christian cyangwa idini runaka ngo ibyo urabikora nanje nkinumira ukiyumvira ko ameze nkawe ahubwo ngiye kukwagiriza ndabigaragaze mu maso yawe rero je sinshaka kukubwira ngo gira amahirwe ngo ngiye kugusengera ahubwo bitegere wewe wibagira Imana igihe usambana uba wibagiye Imana ubitegere kandi ubizirikane kuko ahandi ho Imana izohava iguhonya atakirokora niko Bibiliya kiravuga tanga amashimwe Imana ko yakuremye neza ibi nibyo nandavuga reka ndabireke ngeze ngaho nibyo na Sofoni yavuga ariko ikintu kijana no ubusambanyi cyoco bane b'Imana mucicecekere mucirekere kuko kije kubavumbura ko nisezerano mugirana na shetani rega mwamuriko aho umugabo n'umugore babiranuka umugozi w'inyabutatu ko kane indwe cyangwa musiguzi kanindwe namwe mwamuriko muyunga na shetani inzoka zibarya cyo gitumva gusambana umuka wo gusambana ugatera uduga uzamuka muri wewe nishekanye umwanzuro Michel yaravuze mu kigabane cya mbere umurongo w'8 ngo ko mbyumvise ngo kubera ibyo ngo ngiye kwiririra mboroge ngenda tankweto nambaye kandi ndi gusa ngo nzomoka nk'imbwebwe nihire nk'iswi ikigenda bunyovu ngo nkako ibikomere byayo nibikira ibikomere bikomoka ku usambanyi ibikomere ntibikira umusambanyi ahora nibikomere kandi apfa nk'uwiyahuye arakenyuka Bibiliya tuhama uburenganzira bwo kubitangaza ngo tubivuge muje gusoma ubuhanuzi bwa Mishe mu kigabane cya mbere none rero abakundwa b'umukama ubu turabana b'Imana uko tuzosa ndi kurayishurwa turi ku munsi ugira 5 mu minsi 40 y'amasengesho mukobwa mwiza Kristo aragukunda kandi asenze ngo amaraso ya Kristo akweze ibyaha byawe byose ariko mutima w'Imana azabe muri wewe bakobwa musambana mutima mweranda nabagendere bahungu musambana mutima w'Imana nabagendere bagabo bagore bane b'Imana nzima umusambanyi ntiyigera yeregwa uri gukora ikintu kizokurusha mwisho uzobyaza umusaruro w'umubabaro imyaka idaharurika turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe ubwoko bwawe komeza utwubake mutima w'Imana naherekeza iri jambo ari kure mu iterabwoba aryoroshe rihure n'iby'amaranga mutima y'abana baba bakeneye nitwebwa bwoko wabwira ati nimudodora nzogura n'ingoga na n'ingoga nimusaba muzohabwa nimurondera muzoronka none rose mukama izi ntama zazimiriye mu busambanyi turazigarukanye mu ruhongore dufashe bidukorero zobukoze abana batunujwe n'imyuka mibi y'ubusambanyi akabaregwe ububeshi abana batunujwe n'ibyo bagomba gukoreshwa n'abagenzi babo abana batunujwe n'ukugendana n'iryarya ndahereye kuri ya ndoto ya wa mukristo w'ubwa mbere waramumanitse mu giti akumanuka ikimucungura nikimenyetso cyuko wemeye yuko ababara muguka murinda ko ababara kubyukura umubiri we ngushikirwe uramurutsa agera hasi muhuze rero nibihe byiza ku buzima bwiwe gutyo twese duhabwa umugisha abandi bose barose izitararotogwa komeza ubiyegereze komeza ubanezereze kandi turaje mu kanya ngo mutima wa mwiranda yongera turotorere mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha ukuramba no kunanirwa bitubeko icyo dukoze utwigoro twose tujya gukora uyu munsi gacumi bijya gutangwa muri umuvukano uyu munsi mukama wabyirukana shetani y'ubusambanyi mukama wabyirukana shetani y'ubwibone mukama byirukana shetani dusukasuka ikadutandukanya n'itegeko ryawe ikadukura ku mugongo wawe kandi ari uduhetse kugira ngo turenze imbibe urakoze muhabwe umunezero muhabwe umugisha muhabwe umugwiza mugira aho muba mwubawe kandi mugire kuramba no kuranirwa mu izina rya Yesu Kristo umwamukizano umucunguzi w'ubuzima bwacu obi shalom